Dimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya ka di manen ti barbartekam. Da kayo, mami. Siyak ti barbartekam. Anya kinamagday tang ibagbagam. Apay kay barbartekan nak. Kababa inti inaramid yo. Anya ti sasawam. Da kayo ang mabigbig-big ang negosyante. Saan ang naka-business permit na kiti daduma ang negosyo yo? Anya? Siyak pa'y timabain. Nagdama ka kini Mayor Solomon. Ngam saan na kanong amo. Ket saan kong amo, nupod no adina amo. Wenno kalkalaban na kayo laan. Anya kumaita nukas jayman bilang. Awan mo't mang sitar kanyak. Ngam itay. Kuna dagiti may iji opisina, mapilitan da kanon ang mga sirra kadagiti negosyo yo. Adi makaala iti business permit. Aniya? Kababain, mami. Da kayo arara amunda. Big-big-bigan da akabaknagan ang negosyante dito'y San Mariano. Saan nga agbaybayad pa iti hosto abwis? Bayam na gijay. Nalakala ka sa rita ida. Ikamla ida iti kwarta. Pamalmalamlaan ida agulimak dan. Anya? Ha? Nalakalaga po sa landa giyay. Awat pang danagam, Jonas. Hello. Nakawag ka ba ang Dunya Candida? Asino kadagiti taga-munisipyo tinapadkod di sitar kadagiti negosyo ka, Mayor Solomon? Aniya. Asino di kinakam iti dayjay apan nagsitar na? Adda baro nga ordinansa na ipasa iti konseho. Maingitan ti pan na kay patungpal iti kada ti business permit amin ang negosyo diti San Mariano Dunya Candida. Anya? Adda nga minaiwaya ta tax mapping. Masitar amin ang negosyo dito San Mariano. Dakal man winubasita negosyo. Salbag! Asino di ginlalay nga nang ipasa iti daytang ordinansa? Propose ordinance ti kagurgura matao Dunya Candida. Inaprobaran ba't ti sibubukal akong si hoteli? Ni Eloisa? Wan? Mabukit-kit pa'y amin a libro dagiti dadakkelang negosyo tapno makita no agbaybayad damat lang iti hosto abwes. Salbag! Kat, awan mabalin tayo. Ta inaprobaran ti konseho dayta. Kat nagbalin nga ordinansa. Pinirma akmatan Dunya Candida. Oh, ginlalaing kaunan bain. Kat pabura kiti dayjay agakat. Tapno mapadakkel ti taxes kat dumakkel madipondo ti ile. Kalukwan! Ha? Kasaritak na giti tao, Mayor Solomon. No pagarupam. Masisirap da pa iti kwarta mita Dunya Candida. Nagbidot ka. Tano saan da nga ramiden ti trabaho da. May kat ken may darum na bay. Anya? Lading. Hinidap nan. Panawan mo siguron tapno mabaliwan ti taray ti administrasyon ko. Tasaan ko akayap. Nga damadi pakasarsaritaak iti panagimos. Tita ka. Talaos ti ragsak ko, tapinatkam ti awis ko, Monique. Apay kitinasan. Awan mat dakas na ti panangawis mo kanyak. Awan mat nga ti dakas. Apanggap mo kanyak. Anya ko matigap muna pagpanggapan kay ti dakas. Pinatay na ko ni Mayor Solomon Talaga. Laglagi pa. Bugbog to nga anak. Ken, saan nakadakas sa tao, Monique? Uray na kurape kami laeng. At da pa nagbutang may ti Diyos. Amo teta. Kaya't ko lang ti makisiningid kan ka. Kaya't pakidayawak launay. Tadakas kan ka agayam ko. Wow ha. Ngayon, saan ka kadi ang mabain? No kas kanyak lang ti kadwam amangan dito. Anya ko mati pagbainak. Dagiti gagayam mo. Awan pakibihangan da no asino man ti kadwa. Biyag dalaang ti biyag da, biyag ko mati biyag ko. Saan mo't lang nagungat ni Mayor? Idinaamon na asyak ti kadwam?
Basta ko na nga ganadak. Kuna na ang mga ya bakit bodyguard, yung kinunak asaan na nasken. Agtalikakan ka, kanamok asaan na kabaybayan. Pudno dita. Nakasagana ka mangipusta iti biyag ko para ken ka. Oh, nukasta mangbanganday di dayta restaurant? Oh, sige. Saan nyo idapanawan? Aging kay ti may tulod na dito'y balay, anak ko. Sige. Bye. Pudno anang anda kanulang itirwar. At nakita da naragsak ti anak ko. Napasarayag katawad ay di kadwana. Maragsakan akmat, no naragsakan ti anak ko. Hanggang kasanon, no addan to agrosing nga ayat iti anak ko. Napdak nga ta. Akas iti naramid ni Dunya Candida kada Jonas kan Eloisa. Nakainom kan Jonas. Rumor ka pa ilaang. Sa anak pa yan nabartak to niya. Kadwak ni Dawal. Ingkam lang agpalabas iti oras iti ruar. Umin-inom kayo lang arutin dito eh. Dabali lang no iti ruar. Sige, dagasaklangan ni Dawal iti quarters na. Iso sa bagay. At damot ni Dawol ngagmaneho iti lugan niya. Sino pa ilang na kanya remuarto niyang? Da senyorito kan Dawol, madam. Papananda ka no? Mapanda ka no aginom itiruar. Anya? Ibagpagak nga aginom dalaangan dito. Saan tamot to na pinagkaway? Tila mo pang panunutan ni Jonas. Mugman, madam. Makapugtutak man ito kastoylan. Sige, si kanti makuray kadakwada. Idoblem tilak tiri daw. Uwan, madam. No saan mo mapuutan, kat saan na may lokatan nida, maturog na di tarwar. Masurunak. Handadan, di sango, ti may sakadagiti kalatangan na restaurant dito Jonas. Kuwan Dawal, dumsagtan. Mabit lang Jonas. Magitam dagiti dualo mo ka na ni Tikotse. Ha? Damunik kan... Asino ti kadwana? Saan mo mabigbig? Nilito. Ti kasinsin kan driver ni Eloisa. Naday. Inlukatan pa nilito ti Ridaw ni Monica. Wow. Nag-sweet damatan Jonas. Napandan. Anya ti kayat asawon ti panagkuyog da. Barogan balasang. Nagsina kayon kini Monique san ka di. Ag-divorce kayon. Natural. Sinalbag. Sige, sumrek takit din. Kayat ko ti agbarta. Nasakit sa tinakam mo iti nakita. Saan ko nga mo? Sige, aginom ta agingga iti kay kayat tadawal. Ulitok tagyaman, ta pinatgam ti awis ko, Monique. Thank you so much, ha? Welcome. Aganad kayo ti panagmanehom. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow iti office ni Councilor. Okay. Anya lakit tinilito. Naragsak kadwa. Managistorya. Saan na boring? Kumusta ti dinner dityo? Iti dayal lito. So far, so good. Naragsak kadwa nilito. Managpakatawa kan sana boring. Nasayat nga rod nawan parikod. Okay, naliw-liwa ka? Uwan pa pa.
Oras ka sa no, nalipatak dagiti dudukot ko. Moniki ha? Apay, papa? Apay, kita ang dagiti kasta. Amangan no sa din no ti pagturungan day ta kinasingad yo iti dayal ito. What do you mean, papa? Naskan ka di pa ngay balikas ko. Ada ka dagas na, papa? Baro ni Lito? Kanar urayag lang ti final result, tinaipila a divorce me ka ni Jonas. Wan kaya't mo asawan. Isukat mo ni Jonas iti may salangat driver no bilang. I don't care. No asin numan ti pakarik na at manan iti panagayat, papa. Saan kay kumuna kumontra, no bilang? Asan? Patpatkan ka. Kanuan niya ti pakaragsakak matan. So, thank you, papa. Ngam di kagdanag. Saan nga aram kanyak ni Lito? Sige, papa, kahit kunti maturog. Masapak ang mapan iti opisina ni Councilor Eloy sa Inton Bigat, tada papanan mi. Good night. Makaisa makitimbaga ni papa. At apan na nga aram sakit di kanyak ni Lito. Ngam na bilang, anya nga ta. Ay, anyan ti biyaga talaga. Ni Lito. Hello, Manong Lito. Lito? Hello, Monique. Adda ako niti balay. Good. Pasensya ka na, nung na-disturbo ka pa eh. Saan? No problem. Agsawer ak pa'y mat. Saan ak pa'y maturog? Okay nga rad. Good night manan. Paginanakan tumaten. Oray si kamat. Ada pa'y papanan tayo kada Councilor Inton Bigat. Okay. Sige. Good night. Bye. Good night. Bye. Ay, anyan ni Lito. Sa bagay, nataknang kan gentleman. Pudno ng taod laang itinakurapay a pamilya. Ngam, dahi ta ka di ti pagibasaran iti tao nga ayatan, ti maysa a tao. Narabian kayon. Kan kasta unayin bartak ni Jonas. Di nan sapayan ang mga pagkat mo tawag. Wan nga rod. Ni magkideta. Sana ko na naginom. Himariknak ngagbartek iti Houston, Jonas. Hala, sana balik. Adda ni ti kwarto na. Nasakit to lagi diti ulo na makaring. Lakit di agar-arang ang platan nga insarag mo iti kwarto na. Bayam. Iti blanak man kay diti kapito niyang. Sakbay mapanak mo iti pagtuturogak. Sige, mabiit lang. May talaga di pa nagtimtimlam. Isot may sama gusto aking kamalaksi diti kinapintas mo. Thank you, my loves. Patiray po ka na paimag. Saan? Ibagbagak lang di po, no? Wanan. Ay, adaman damagag. Anya da. Anya ka di manan di nagpartikan ni Jonas. Makaluksaw ni Madam itay na amuan na. Arimwar kayo pailaang. Idinto ta, naginom kayo lang arutan dito eh. Mapan kami kumalangag palabas iti oras, Jerwar. Ngami di makadanon kami ti restaurant apapanan mi. Gusto mo ta nakita mi damunik kalumugan iti kotseda. Anya? Dayjay laang, impartikan na. Saan ko nga ron nga mo no nasakit tinakam na winuan niya? Ngamin, natakadwa ni mo ni kalalaki. Anya? Doa dalaang. Kat nakaragragsak datag kat katawa da sakbay alim mo ganda. Kadamom ka de kimpet pa ni mo ni kititakyag di kadwa na. Sino nga min ti kadwa na? Tika sinsin ken driver ni Councilor Eloisa. Anya? Agkapi ka ditan, Lito barang. Buwan Uncle. Niinsan Councilor? Agpelpel siguro ta, nakadigos mat itayan. Isu
Uray ta nakasukatak matan Uncle. Masapa kayo kanaw ama pan ijay munisipyo ta adda papananyo. Uwan Uncle. Adda mapan mi kita na proyekto. Ken mitingan na kanu dagiti women's iti may sa barangay. Ay, kasta ka day. Uwan Uncle. Kadwa mi ti may sa taga DTI. May suron sa kanu dagiti women's iti handicraft. Ay, anya day jay. Eko Uncle. May suro da nga aglaga kadagiti nagduduma. Kas ko nga iti kalugong anang aramid manipod iti silag. Kanda duma pay. Ken uray sa kanu dagiti lalaki. Agaramid da iti boy-boy. Ket matulungan ida maimarket dagiti aramid da. Babaan matlaan kada insan. Ay, napintas aday ta. Kung nangarod da insan kan Monique, kita anda, noon niya dagiti kang runaan na produkto dito San Mariano. Tapagbalinan da kanu nga otop, wano one town, one product. Ay, anya day jay. Ko Uncle, may isa kan mga programa ti gobyerno, amang tulong kadagiti babasik a negosyante iti may isang ili. Ket may isa day ta programa nga isayang kat da insan, tapno adda panggedan dagiti lumugan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo ka makumikom kalaunay? Ngam, dayawan launay di papati kinagagat mo, Eloisa, counselor ko na kuma. Anya? Nangaroon na iti nagato na proposal ordinance mo kano. Ano niya? When? Nagadun, ti proposal mo. Ada pa'y amendment kadagiti existing ordinance. Kasapulan, friend. Para matlaang iti panagduras ti San Mariano. When? Napintas na ita. Anya di kinunam, friend? Kastoy? Nangipila ako ni ti divorce kontra ni Jonas. Anya? Nadanton resulta. Formally, extanton nga padpada. Naaramid mo dayta? Kasanon ti... Uri kasano, at tapay matnabatbati abain ko iti bagig. Sanak matatay babae hopeless, wano, awanan kas eskan na, ako mamkamat latan iti lalaki, apulos mat, adi, mangayat kanya. San ka di? Sigurado ka iti dayta, Monique? Yes, of course. Iti kasta. Nawayan, iti kayat na ngaramidan. Kasta mat. Maybe, ang best friend kami tulangan ka ni Jonas. Okay. Ang ipakpakaunakon, friend. Nugandaton namanen nga idarirag ti panagsinublian mi. Sorry lang yun. Ngam awan panggap ko ang makisinublian iti lalaki analupoy. Kan awan pukod na a determinasyon iti biyak. Wan nga ruwad. Kasi siguro, masarakan tantumat lang ti Mr. Right ha, ngagpadpada. Uwe na, friend. Iso ano, kayat mo ngagsinublian kayo. Well, awan ti parikot kanya. Ay, saan? Kahit ko saan nga dayo mapasamakan ka dayta. Napintas ka. Kan nasingpit ka, Monique. Anyan? Amo. Ado, ti agrok babken ka. Isan, anya tinagsaritaan nyo kin ni Monique. Naka-close door kayo pa itay Amo minsan. Kaslatsak pa dyan. O, ti anya. Timbaga na kanya. Nga? Ag-divorce da kanon ka ni Jonas. Anya? Kasta timbaga na kanya kinsan. Oh, nagsayaaten no kasta? Nagsayaaten ko nam. Jesus. No kunaem amaadan iti gundaway ni Jonas. Amang pasubli iti relasyon mi no agsinadan wenno nagpabusuyan ni Monique. Tagbitot ka insan. Anya? Itapay ta naka-move on akon. Kuwainsan. Waninsan.
Awanan iti panunot ko ti makisinubyan iti lalaki nga awan Sir nalupoy. Ni Jonas? Tungkal biyag apas pasurot latan iti nana. Ken napanik ni kakon analupoy ni Jonas insan. Kasano? Di na malabanan ti panang sulisog ni Monique ken kuana. Idi adda iti Amerika. Kasta ka di? No talaga natibkar. Uri ka sanwa sulisog ti dumteng ken kuana insan. Linabanan na kuma. Para lang iti kunkunana panagayat na kanyak san ka di. At damat din kalintigamin san. Nakam amak ti kasjay. Naimbag langan. Ta sa anak ana ilawan ken kuana. Insan. Kluna kinsan. Nagayatak mo't ken kuana. Ngem nalabit. Inturturong ti apo ana saya at ti pagbanaka. Tanagsina kami ka ni Jonas. Wen, mabalin. Kat ni Monique, anya ti plano na. Nakapimpin ka, insan? Oh? Insan, di mo kunaan. Anak kayawan ka ken kuana. Dakas ka din bilang, insan? Insan ha, agang angaw ka man na nakunak. Normal ka tao, insan. Siguro, saan mata kinabagtit? No agrok baba kitikas kan kuana. Nga ure amok, nga iti ka man. Sa anak ama ikarikan kuana. Saan pa'y arimwar iti silig na, madam? Anya nga oras dasim magpaton yang. Parbangonan, madam. Kasta unay nga roda bartek ni senyorita. Kasta ka di. Binagbagkat ni Dawal nga insira. Salba ka talaga. Anya lang unay aya ti pagbarbartikan na. Kwa, madam. Di ka di kinunada nga ada parikot ka dagiti negosyo mi nga wan business permit na. Siguro, Maluksawa kiti dahil nga Eloisa. Kuna ni Mayor Solomon, amasapol ka nun nga da permit amin ang negosyo dito sa San Mariano. At ayan negosyo yung awan permit na, madam. Ada. Tasaan mo't kay stricto? Kan, anya ko mati sir kiti panagayam mi ni Mayor Solomon? Tinultuluwa. Kan, nas ka natulungan dakman. Ay, Nga bita, masapol ka no, ang mapipermita na amin. Dayjay kit denti pang sidsidiran kanyak ni Jonas. kun addan sapay kanunayra na nakita na idirabi, madam. Wan, kuna ni Dawon, nga mga no dayjay ti may saan nagpartikan ba? Tiyan niya. Nakita na kano, kada kadwa ni Monique, ka nagkapoy ti may sa restaurant. Amano nagsakit matlaang tinakam ni senyorito Jonas. Kinamaag na ita. Di na inkas kaso ni Monique. Ita, masaktan na dasabali akadwana a lalaki? Siguro. Kinamao yung daytan tunyang. Medyo nakawaya basiton da tao, friend. Talaga anagaduti umay agpatulong. Nang runa iti scholarship yan nagta. Sana bali. Nakabiro kay samat ka iti sponsor. At dan, malaksit iti basit nga agapu iti opisina. Wow! Actually, friend, nakaikad nga kun. Iti anya. Uray kat, adadag iti kliyente. Outside iti kina-counselor ko. Kas, CPA lawyer, adamat compensation ko ichay. Ita, ti sweldo. Ilatang ko para iti scholarship dagiti deserving out of school youth. Wow! What a nice small friend. Di kagdanag. Kasaritak ni Papa. At patulungan man kan ko na. Tapno dakdakkel ti maitulong mo kan. Ano dagiti matulungan. When friend, nakasaritak mo ti provincial in charge iti technical school. Naimbag ijay, ta short course kan libre. Oh, na. Ngamin, iswita ti mas kasapulan dagiti daddo nga apas dak negosyo. Dagitay technical courses. Successful ti pagnatayo itang aldaw, Monique. Wan, naragsakan dagiti agendag iti dadya parangkay. Ta, adanto manin panggitanda. Adanto livelihood itchay. Wan nga rod, aglagad ka dagiti nagduduma handicraft product. Kat tumulong matiditi ay amang i-promote. Ado pa ti mula da kape. Wan, adapay ka
Lakaw? Iso nga rod. Isa ako na ni Councilor, akitaan da, no kasano, ang mapaduras ti industriya ti local coffee. Wen nga rod. Kaya't nalaos ti ragsak dagiti lumugar. Tanipay la kanong insan councilor ti kakaiso na nagbalin nga opisyal iti ili ang nakadano ni Jelo Garda. Anang kita iti pagimbaganda. Wen, nasulinak namin dahi siya lugar. Sa kaanan ti bantay. Ngam awan pare ko tinsan. Tadamat kalsada ang makadano ni Jai. No pay rough road. Wen, nakita ka rod. Kat siya ka mismo ti pangibagakan ni Papa. Nga idawatan dahi ti pundo dahi jay tapno maaspalto. Mabalin ka di baliwan tayong tuntek sarita. Anya kami na kinamaag ti aramidem, Jonas. Awan mo tararamidak. Da kayo ti adda madi nga aramidan na. Anya. Di kayo lang mabain. Nangruna kini Mayor Solomon. Kuskusiton nyo ti gobyerno. Anya kuskusiton ti bagpagam. Umay ti BIR. Kat kita anda dagiti negosyo yo. No agbaybayad kayong matlaang iti husto at tax when nubuwis. Anya. Kat nasayat matlaang. No ingatan ta dayta. Tapno saan kayo ang makakusit. Sumarden kan. Saan ko magustuhan ta kita may bagpagam? Saan kayo ang masaktan, mami? Tay bagbagak laan tipod no. Sana dayta ti pagsaritaan ta. Oh, anya pay. Imbagak lang nga rodan ang nasakit ti ulok. Nasakit ka di tinakam mo iti pan nakakitam laang kini Monik nga nakadwa na sa bali. Nagko na, mami. Naibaga ka no di dawol kanton yang nga isot nagbartikam. Ket no saan nakabinagkat ni dawol, saan ka kumana nakaawi. Insan, kumusta mo't nga ti-date yun ni Monique idirabi eh? Siyempre maya tinsan. Nakaragiragsak ni Monique. Amangan no sa dino ti turungin dayta ha? Awanin san. Kaya't ko lang ti makisinlingad kan ko na. Os, dayta laang? Uwan. Amok mata sa anak may karikan ko na. No, pampanunutom ang nalablabas nga agayam tirantak kan ko na. Uy, awan mo't imbagbaga ka. Ang minsan, broken-hearted ni Monique. Wen, gusto ka. Ang jak kahit agundawayan dayta insan. Insan? No pekas na. Saan tayo lahan mat maibagakit di? Sa bagay. Amo minsan, kasapulan ni Monique, timang linglingay kinkwana. Jak mo't ibagbaga, at ipanagaram mo, timang liwliwa kinkwana, ngamkit di. Ti panawan mo kinkwana. Wen insan. Kat mismo nga iso tinagkunaan ragsak ka no nagkuykuyog kami. Ta saan na maboring. See? Ket gapo iti dayta insan, amangan no ma-develop, tinaisang sangayan arik na iti nagbaitan nyo ado ha. Kinapod no na insan niya. Aklunak. Jak ilibak nga agrok babak ken kwa na. Ngem jak inarapaap, amaadaan kami iti relasyon. Imbagak matkan kan, Mr. Ong. Awan rumba nga pagdanagam. Taadabak up tayo manipod kan Mayor Solomon. Wan, Mr. Ong. Nabayagan day tang raramidan na. Anya. Pagaropam ka di anadalos launay ni Mayor Solomon? Oh. Nagbindot ka, no kasta ti pambatin, Mr. Ong. No amumla ko ba, anaggapo iti droga, ti gasgastosin na tunggal eleksyon. Wan, Mr. Ong. Karama ni Mayor Solomon ka, nagiti makot ko na narco-politics. Wan. Sige. Kabilinit nga rod, nagiti tao, ngagsagana da. Oh. Okay. Bye, Mr. Og. Sige lang, Mayor Solomon. Isakit mo lata, dahil nga Eloisa. Anakin nyo iti usto. Tamakita yun to, tikidag na. Dagay mawag ni Mr. O. Katatante karagamin to, madam. Wan, awagak mat ni Mayor Solomon. Kasapulan tayo ti back up. Maganda naman sa bali a grupo ang masagang yun. Sino ko ma? Dagiti kalaban ko iti negosyo
Sa bagay. Dito ay masubok no tulungan nakpay ni Mayor Solomon wano saanan. Abay, madam. At akade isang nga na kinawatan. Yak magustuhan, ikas na pa ng pabasol na itinegosyo at droga. Abay, anya kami timagana. Ada ka naman na nasarakan na abang kay ti babae, iti may isang abandonado a lugar. Kat maatap anaramas, sa napapatay. Kasta ka rin. Kat ikon konektada iti droga. Oh, Sa bagay. Saan nga dayo na ita nga tabda, madam? salbag kiti. Akikitan man na nagiti pakarikutan. Baka muta. Ngam kasanon. Numadoktalan da kayo ti drag queen. Anya, takasanong kumamaduktalan da? Malaksid no dagi butaktak. Da kayo, ikang runa na makamoy ti kinapudno dawan. Madam, Kat no, may butaktak na ita. Da kayo, ti umuna at udwag. Lukas ta san lang at inobyo ti biktima ti suspek, hepe. Agraman na pingat nga grayo keng kuana, pinain na kunam. Anya, anak ti may sa Abaknang at taga Capital City. O sige, hepe. No dalaki di nabatat nga ebidensya ka na saksi. Uray pa asino na itatao. Sige. Mamuak kumapay no asino na giti supplier da. Sige, bye. Nimbaglakit din tasan na taga dito iti may sa suspect. May sa drug dependent. Tangata dun ya kandida pa lang tagiwarwaras. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko akayat ama paay kayo, dawal? taramirin mi ti amin nakabalan mi, madam. Nasaysaya at payamatay kayo amin ngam ti mabulilyaso ti pagnayo. Anya? Napat madagti kargaminto ngam da kami. Milyones ti patagdag jaya kargamento. Nung agda, mangher kailangan iti sa bali, madam. San mi payak kaya ti matay? Anya nga rod ti kayat mo ama pasamak? Agtungpal kami iti bili nyo. Ngam san mi amay kari. Kan may danon mi tinaso kargaminto ngawan daga sa mga samak. Anya? Makapasakit kayo matitirig na, madam. Kaslangawan pulos patag mi kada kayo. Tilang pilakyo tinapatag. Naa. Nawan kami at tao yo. Atagtaga po nyo, madam. Marami yung matadag iti trabaho mi. At ang atamot kasta akin lang sa liwan mo ang tibiyakyo. Nagturod ka nga sa kanya kiti kasta dawal. Bagbagak lang tipod no, madam. Naman niya mata. Nung mamwandang iligal ti kadwa ng negosyo. San kay kumaunay? Ana palang buat Madam Candida. Tauray kusing. Awan may tugot yung namatay kayo. Pagdadya dawal. Maiturad na ako na pagsaritaan iti kasyay. Ala, nagloko mo ni dawal, madam. Anya nga timbaga na kada kayo. Saan ko kanumit lamay itugot ti kinabak ng ko inton matayak? Punumat, madam. May saka pa eh. Alaksid ano, pagidaan da kayo ni senyorita iti pasig a kwarta. Anya? Apan na iti kwarta iti lungon nyo. Di adda na itugot yo. Payalong-lungon ti pagsarita tatunyak salbag ka. Dayo pa iti papatay ko. Sus, naimbag man tamuyo, madam. Na, Naggasat kayon tamuyo gayam anapaot pa iti biyag yo. manawan nakmalangan tunyag. Magano makabil ka pa eh. Awan na di pagpupungtutan ni madam. Anya nga tangag pa iso tinapasama. Agtamag akmangkin daw eh. Ay, Jenny daw eh. Agkarkarwas. Anya tibagan, tuyang may labs. May liw ka kadi kanya. Nang para
Rakon. San ka nga rodan ngagmisota? Madadal, tabindas mo. Di nagman asaran dawal. San ka man marabagan ako na? Anya ka diri bagam. Anya tinakaluksawan ni Madam Kanka. Uray la agbukir at agong na itiluksaw na. Anya? Kaluksaw na ka. Tada ka no imbagam maipapan iti saan na apan na kay tugot iti kinabak nang nanumatay. Malugsaw gid din no iso matibod no. At daya may tugod ng oray kusing. Nakaluksaw. Kat kunana amabayag pa iti patay na. Asos, may baga na ayan mo ka ano amatay. Isungarot ti kunana. Napaot ka no pa iti biyag na. Muna yan no ka ano ti patay na. Haya po Diyos saya. Sumag. Ken, at daya may tugod na kwarta na. Naibagat ken kuha na dayta. Kat imbagak, amabalin mat nga damay tugot na. Kasano kumamat? Apa ni Senyorito Jonas iti kwarta ti lansad ti lungon na sakbay amay lungon na. Anya? Ay, awan pa'y naputa kakasta to niyang. Anya nga iti amom, no ibilin na kini Senyorito Jonas dayta. Wala na nukasta. Bagtitin nito niya kandida. Nukasta di bilin na kini Jonas. Anya? Ken mas bagtit man ni Jonas. No aramitin na dayta. Ha? Nukasta ti mapasama. Agbagtitan dagitaki na. Ado talaga tiyag bilib-bilib kay insan, uncle. Apay, Mike. Kung na dagiti umili, dagiti nadandanon mi a barangay. So kanula ang ti official ti ili anapan mo nagsubli ti barangay da. Kalpasan ti eleksyon. Anya? Dagiti daduma wano naglablabas. Mapan kanulang dagiti kandidato no tiyempot eleksyon. Ngaminton nalpasin ti eleksyon, nga oray na nga bakda, saan da na mapmapanapulos? Kalpasan na, hintayab kanupayan iti kali dagiti karida. Ay, talaga amat akasta. Kaaduan ba't? Lokal man wano national election. Uwen, uncle. Iso akas tauna iti panagraam da ken insan Eloisa. Tama kasarsarita kida no, kas di amapan kami kadagiti aw-away. Mala, sapay la ko mata. Agnanayon akasta ti aramiden na. Uwen, uncle. Kang runaan nga aramiden itada insan. Ket iso ti livelihood para kadagiti lumugar. Tayo ngay ada pagsapulan da. Mayat ano kasta? Kada boyo, uncle. Bilibak mat ken munik. Todo suporta ken insan Eloisa. Ay, kasta kaday. Imbag man da, imbis akagawra na, takainagaw na ken Jonas. Saan man? Uwan na, uncle. Bastawan lagi di tagpanggap ken kuan iti dakas kadagiti kakadwana. Gapo iti apal da. Ken dagiti posible makalaban na, dagiti nagangato a posisyon kunayo Ay, uwan, uncle. Nga mawan mat nga ta, Tagkakadwa damat ken kada mayor ken vice mayor Gonzalo. Oh, nagsapa kan Monique. Nadanon da kamat kan dito Wan, tada pa panantayo ita barangay san ka di? Sublian kanu akitaan da insan takid daw da ama asfalto kumati kalsada da. Wan, kadwa tayo dagiti taga DPWH. Gan, sekretary ni Papa. Dahil tati pagimbagan na. No, todo suporta ti mayor kadagiti kid daw dagiti umili. Siyempre, kaya't mat ni Papa na pintas ti exit na, kas nabayagan a mayor iti San Mariano. Wan, mat. Ang abdan samat dakala parikot itati ili tayo. Anya day tayo lito. Di man ka na pa nagraira ti may pari ta droga. Wan, namakmat day jay. Doon ti kaso ti pamapatay kan rape. Kat atapan dagiti pulis, anak ka drugs dagiti nagaramid. Di mo kunaan nga. Ibarte ka man ang tinakita mo di. Hindi mo malipanan na dyan. Ay, saan ko ang may lawlawag tiriknak daw? Okay lang. Nakigtutak lang. Nadya lagi din na driver. Di pagimunam. Kinanya kumarason nga ramidam di kasta. San ka di amaur-oray langin ti banag ti divorsyo. Wan, urayan milangan ti final. No, mapan kami, wano saanan. Abangan no mabalin mo't anan appearance daydan. Saan ko nga mo, nanya ti process day jay?
Di mat ko na mga dagayim ni Mayor Solomon na judge ka na bugado ijay. Katisudan di makam mo. Iso mati ko na ni Monique. No kasta. Awan nga ro den terason nga sakitin akin mo. Oray maki-boyfriend win maki-asawa ni Monique kiti sa bali. Saan makit di? Amangan no makababawi kan. Anak ki-divorce keng kuana, Jonas. Gawel, awan kasta ariknak. Aday bagak nimbasan ka masagsakitan. Nagmaag ka man! Pinalos po samkit din tinagpintas. Di adal kan baknang. Dakil nga ikan wino nalukmag nga ikan ako nata ni Monique. Dawel? San ka kumaamas sa irti ko na. Ngam ibagbagak lang di po no. Ay ngam san ka di ama insulto. Amay sa lang at driver ti pangisukatan naking ka. Nukas pangalikan. Talaga mo tayong sanlito. Oh, anya manan insan. Apay? Kastalat ng ti panagkitam kanya. Mapalpaliyo ko ngamin, nadagkat kayo unay kan Monique, Anya? Oh, katanya ko maita. Amano, sa dino ti pagtungpalan day tayo, insan. Amok no anya ti pampananuta minsan Sheila. Wen, aklunak. Nakayawan akin kwa na. Ngamit ti oray ka anuman. Saan na mapasamak ti pampanunutam. Apay matakas tati ko na. Ngamin, kaya rigan mi ti langit kan daga. Ano niya? Kaya rigan ni Monique ti langit kat daga akmat. No status iti biyag ti pagsasaritaan. Kasta ka di. Hmm, Kasta ka di ti pangyarigan, iti kasasaad yun. Mayat oh. Anya ang mayat ti kayat mo asawan. Saan mo ka di nga mo, ati langit kat kabatog na ti daga? Ha? Saan mo nagets? Langit kan daga. Ag kabatog da, insan. Lugas na under surveillance ita, hepe. Sige. Kasi tinakunak oray paya sino ti akin anak. Basta dalakit di ebidensya kan saksi. Sige. Saan tayo apabut-butang, hepe? Aramidin tayo latta ti trabaho tayo. Addaak itilikunam. Wan, hepe. Bye. Nagkiti sinalbag. Sa nagabot nagdan, yad na mabalin na kan impluensyado kat marami dalatan ti kayat na. Kayat ko adalusan ti San Mariano, kadagiti gas ti kagibungan. Nang runa, kadagiti drug addict. Wan, pagbalin na ka drug free nga ili ti San Mariano, sakbay nga gibos ti dagam ko. Sang-sang patyo gayam, Sir Lito. Sus. Anya, sir. Lito latahan, Sir Jonas. Jonas latamat nga rodan. Ang sa balit ka sa sadyo, itibiyag kita kami, sir. Amok. Ang kay kayat ko at Jonas latan tiyawag mo kanyak. Okay. Kasi katimakam mo. Kumusta kayo matan kan Monique? Kumusta na kami kan Monique? Anya ti kayo asawan, sir? Amok. Nadagkat kayo iti tunggal maysa. Tapasaray agkuyog kayo pa'y dinner. Anya? Kablaawan ka Lito. Kablaawan? Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Jonas? Naskan ka di pa nga ilawlawag ko. Nag-asat ka kan Monique. Napintas lang arudan. Baknang pay. No ipapan mo nga agar-ara makan na. Nagbindot ka, Jonas. Awan sa bali akay papananti kinasingad mi. No saan nakas na patag-agayam. Nang runa, kat nasingad na kan Counselor Eloisa. Kasta ka di?
Ngam tay kunam anapintas kan baknang apay nga rod abinay bayam. Ha, tirigat na. Pinasakitam ka no iti usto. Tasaan mo asinubadan ti awan kaasping na apanagayat na kan ka. Lito. Naibaga na amin kanyak nita. Iso asaan mo nga tamat ang mapabasol no ikayan na kan. Kat saan mo mat mapabasol no makasarak iti lalaki nga agayat ken kuana iti napudno. Ti loko. Ti amuna nga takit saan ko anadlaw. Nga adda kay papanan ti panangibaga na kanya kiti kasjay. Pura na kurapayak lang kan nababatihadag ko. Naawatag. Ada ka naman ni Jonas si tayo dito? Uwen, nagsarita kami. Kaya't nasungbatak iti imbaga na kanyak. Ah? Nagsawa na kakadi iti mati? Saan matkat di? Ang emnadlaw ko. At da sa bali akay papanantikas diya nga imbaga na kanyak. Anya? Anya nga minti imbaga na. Kasta timbaga na kanyak, Monik. Oh, awan ti karbangan na anang ibagakan ka ti kastsay lito. Anya ko matibibiyang na kan ka? Awanan ti sirbi kanyak ti kasarmi. Maur-urayan ti resulta ti panakawaswas na. Wan nga rod. Ngam kas diya matimbagakan ko na. Pinasakitan na ka. Tasaan na nga inikkan iti patag ti panagayat mo. Kat na dyan. Saan na nagsasaw kat pimanaw latan. Mayam, sano ay kaskaso? Kanawan bibiyang na oray pa no asino ti pakisin na nadakan. Pakiayan-ayan. Mas daawak namin ha. Ay, amom dito. Nakaikot din ako. Sana kung nagpalpalamakan kuha na iti ayak. Monik. Sana nga iso ti lalaki dito'y lubong. Kat mang namnamaak. Naragsakak tumatlaan. Iti lalaki nga ayat na kiti maikadwa akong taway. Napintas ka. Nasimpat. Iso nga amok adumtang dayta lalaki. Oh. Kat uri anyang tupay ti status wano. Klase ti panagbiag dayta lalaki no sino man. Naisod lalaki ti pakariknaak iti na itong tuma panagayat. Awan bibiyang ti sabali lito. Uwen. Gusto ka? Ngem, no bilang tasaan mo akapada iti status iti biyag dayta lalaki. Kaya't nga tamat ni Mayor. Oh, Jonas, ang may saak nga anak. Kanamo, napatagak unay ka ni Papa. Kaya't naasawan, anyaman ti pakaragsakak, awan ti rason, adi na kayat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talagang maikawak iti kasinsin ko. Anya? Anya mo ti pakaikawaam kan kwa na Sheila? Naidumdum at ikinaragsak na nga inaldaw. Oo, ang mga nadamot mang parparagsak kan kwa na. Ay, gusto ka, mamunik. Nataer ni Lito, nang runa na ag formal attire. Wow, ha? Nataer kan ni insan. Wan? Apay? Sana nataer, iti pa nakita, Sheila? Nataar syempre, narigat mo't no siyak ti mga bagay ti kasta. Gaputa, kasinsin ko. Ngam po dati bagak, Ma'am Sheila. Katsam nga dayo, nga dagkursunada, wanong agayat mo't ken kwa na. Nagdaksang gasat mo't ten, ti mainlove ken kwa na. Apay mo nakastati ko na, Ma'am Sheila. Saan makalpas iti kurso? Nagpatingga lang iti vocational course. Kat nagpatinggamot lang iti driver ti trabaho na. Awan da kas na iti dayta. Tinapatag agin nos duda dua. Iti agbalin na ayatin na. Sa bagay. Isungawan parikot iti dayta, Ma'am Sheila. No siya praktikala kitan. Ngamin nagayatak ngagpaiso iti di adal kan baknang. Ngam jakmat pulos nakarik na iti panangilala. Pulos sa dinak inilala ti tao anang ipaayak iti ayat ko.
Bigyan mo na kiti full support mo friend. No problem. Nagdakil din na itulong tay endorsement ni Mayor Solomon para iti dayja project iti barangay Tamurong. Wan, kahit ni Papa napintas sa exit na kas mayor. Narigat no mangibati ka iti pakababalawam. Ngam ko na damat. Uri ka no anya ti kinasayaat. Ter aramidin ti may sa tao. At dan tulat tama ko namat ti sabali. Munit. Pud na dayta. Agsipod ta saan mo ama please when no makontento ti amin. Akweso ko. At dan tulat tama dilaw ti kaatwan. Normal sa dayta ni ti tao. Nangron may saka a politiko. Makita da amin nakabasitan na bigdot mo. Wan nga Rod, kasta talaga ti konada. Nung nakapsut ka no ti Rosok, saan na sumret iti politika? Nagdermasyo kakatwa. Haging kayo ti mabalin. Saan tayo nga ipalubos nga't namatay? Wino masugatan ka na tayo. Dakal ka no ti bonus. Ngaitad ni Madam ka na tayo. Kasayaran na basta. Dahil tingkari na kanya. Isong arami din tayo amin nakabalan tayo. Ami deliver tayo nagiti kargamento. Wino may sangpot tayo. Ya ibudi ka. Ni Mami, Tonyang. Ayan na. Ada iti kwarto na. Dadawal. Apay nga awan dakan kulas. Apa man anabilin ni Madam Ida, nagdardaras na matapin manaw. Kaya't ko kung maida ka sa nga uminom. Inton sumangpot ta O sige. Mapanak pa iti silid ko. Kat no sumangpot dadawal, tuktokan na kiti silid ko, Tonyang, ha? Wan, senyorita. Sige, panawang ka pa'y. Nalitay ni Jonas. Aginumda ka naman katatawal? Partakiraw! Lumugan kayo at dagusan ka nagdi-pick up. Makamot ti driver ti truck. Hindi masangwanan kan malikudan ti truck. Masapol madabak up. Kumusta, Dawal? Anyat madabag? Agtulong kami, nagibudi ka, madam. Awan matlati pa record? Awan pa'y magkita, madam. Good. Kasin karik ka na kayo kadagiti kakadwam, ada bonus yung kanya. Numay sangput yung ti kargamento iti bodega nga awan aberya. Ewanan, madam. Alang arudan. Bye. Bye, madam. Dakkel man ti sobre kanyak apirak. Kwarta man nakateng-kateng ako nada. Apaya nagsardeng. Nagitiad dahi ti sama. Checkpoint, Postawan! Sinalbang! Dakasan, awagak ni Madam Candida. Dakitin samot tao ni Mayor Solomon dakita. Apay, Dawal? Na-checkpoint, madam. Taon samot ni Mayor Solomon. Ha? Pulis na ako na kuma. Salbang. Sige, mabit lang tawagak ti Mayor. Uray, tawag yung madam. Bye. Sige. Sana mabali na ma-intercept dadag iti kargamento. Nagawag ka man. Donya Candida. Abay? Apay, ada ka di binaon mo kadagiti polis mo amang checkpoint kadagiti tao. Hunak man numangtad kay Discord na. Apay nga da checkpoint. Awan pinag-checkpoint ko. Abangan mo sa bali abandag ti autoridad dagijay. Kasano nga rudan dagiti kargamento? Takala ka tanday jay, Mayor Solomon. Awan mabalin ko Donya Candida. Anya, sinalpag ka, Mayor. Ayan din ko proteksyon. Ladingit at Donya Candida. Masapol adalusak kadagiti amin nakita ti kinadakas ti San Mariano. Sakbay nga gipos ti takam ko. Saan ko kaya nga dadakas sa pakasarsarita?
Oh, aramidan niyo amin nakabalan niyo mga lasap dawal. Urain makirangat kayo. Awan madam, da kami di mga mo. Sige, nga maganad kayo. Sige, bye. Wah, jak magustuhan tinaramid ni Solomon. Impagarap ko lakit din namang tadidiskort ka na kiti taok. Saan mo't kayang? Natay daminan kakadwa. Kasta tirumbang kada ko na. Sige, parta kayo. Pumanaw tayo dito oy. Sakbay nga dapat umtang kakadwa na. Natay amin dagiti kon digit point. Anyak di kunam, hepe. Kanta na pasama karangat. Pulis kontra na giti maatap ng smuggler. Kasta nga di. Wah, imbestigaran nyo. Tangay aday tinagbedengan ti jurisdiction tayo iti kabangibang a probensya. Tumulong kayo. Sige, sige. Bye. Salpag na yadol niya kandida. Kaya't napay adadailan tinagan ko. Piltak na ito kanya kanabasamak. Di pa'y na nasolsol bar. Dagiti nagsarano apang mapatay iti dua babae. Ken pan nakarabas na. Kastoy manan tinapasamak. Apay nga awan dapay dadawel ton yan. Sa di no tinapananda. Saan ko nga mau? Nagadun ti nainom ko. Saan ko matlangan ida mauray? Saan ko nga mo no? Sa dino, tinangibaunan ni Madam Kankwana. Dan samot kalukwan nga aramidon dadawel. Anya? Si Katon yan. Adda ka di amom? Ha? Awan. Anya ko matiamok dita. Maduktalak lang adar aramidon dadawel. Siyak amis mo ti mangibulgar kadagiti otoridad. Anya? Kasanon no? Noan niya? Oh. Apay adi mo ituloy to niyang? Awan, senyorito. Saan ko akayat ti makabason? Ang mga no patayin dakpay. Sino ti mang pataykan ka? Dagiti buaya, kukuha, senyorito. Ninto lang ang dawal ti pagdamagan niya. Sige, naawanan pa aramido kanyak. Adala ang aramido kiti kusina. Panagkunak. Kat ado ti ammo nito niya. Adalakit din ay bagbaga ni Dawal Kankwana. Nasaw kanyak ni Dawal nga aggusto kanto niya. Adda nasaw kanyak na minsan ni Dawal. Paliihok ka no ni Mami. Taamangan, nung makaaramid iti pakaisag makan na. Ay, makaaramid? Bueno, nakaaramid. Kasta ka di, Counselor? Ket? Asino dagiti nakapinaltog dagiti pulis? Anti-smuggling force? Wow. Oh, sige, Counselor. Okay. Agsarita tayong madamdama dito munisipyo. Okay. Tangay sika ti Chairman ti Committee on Peace and Order. Owen, Counselor. Okay, bye. Oh, at takadi dagiti smugglers dito San Mariano. Wow. Sino di kinasarita man na nakastat itsurab. Tama.
Ti man inyawag ni Konsilor Kamba. Oh, apay, anya ti impadamag na. Ada ka na napasamak at pinaltog idirabi Itinagbadangan ti San Mariano kan Santo Domingo. Anya, hindi. Asidag ti baybay ti Santo Domingo. Kasmat lang iti ili tayo o San Mariano. Wentatang. Kat maatap ka nung smuggler dagiti nakarangat dagiti pulis anang checkpoint. Ay, hindi pa ilaan. Addan dagiti sayang kusang nga adda dagiti dadakkel a negosyante iti probinsya nga smuggling ti pagbakbaknangan da. Kasta ka di tanang. Kan adda pa'y damag nga adda kano dito'y lugar tayo ti drug queen. Kan smuggling queen, anak. Anya. Sana ka pabasulan, Doña Candida. Talaga ka diya kaya't mo napugsatan ti panaggayem ta ha, Mayor Solomon. Anya ka ti panagkunam, Doña Candida. Ha? Panagkunam ka di kat pakaragsakak tinaramid ti anak mo, iti anak ko. Apay may ramraman dagiti anak ta. Mayat langking ka talalaki ti mga anak mo. Ngam siya, babae ti anak ko iso adihado aking ka. Mayor Solomon. No amumla kumatisang managpasaran ti anak ko. Pinagbalin na anak ka babati kinaltao na. Gapoy ti panagayat na iti anak mo. Nga manyatin subag ti anak mo. Di na impayan iti patag day tangin aramid ti anak ko. Saan nakapabasulan ni Tita? Tabukod darit na ni Jonas. Wan! Ngam! Ha! Ladingit at Doña Candida. Tilang may bagak kita. Isardeng mo dagiti illegal nga aramid mo. No di mo kayat may karangugong ka iti gungugong. Karaman kanto. Ha! Ulit ang timbaga. Rogyamon tagbalbalew. Kan mangisardeng iti dakas nga aramid mo. Ta sigurado asan kantong agbalikas kadag iti sumarunong agbalin alinan ti ili tayo. Asino kumat sumaruno ni Don Gonzalo? Ti ko lang, kabutin ko. Ad-adda manan no ibaga Manilo isa. Ad-adda na saan ko akabutan. Mabalin na saan mo ida kabutang. Ngam saan mo amay tarayan ken kabaalang alabanan tilindag. Anya? Nalawag timbagak Doña Candida. Ket ulita sardeng amon uno ag sardeng ka kuman. Ambok noan niya itati pampanunutan na yan Doña Candida. Kaya't nakairaman ngam saan ngagbalin kanya. Danom mo, Antonyang! Danom, darasam! Mabit lang ang tamang alaak. Susapo! Ang naman ang guruod dito'y balay. Dunyang! Danom na kaya! Umayan, madam! Umayan! Diyos ko, ang yaman nga tang na ito eh. Antuyin, madam. Anya, madam, mayatan tirik na yaw. Mabalin naklata na panawan, Dunyang. Ayaban ka, no da pa kasapulakan ka. Tiyawanan pa na sulubon. Karkaritan na ka talaga. Ni Mayor Solomon, tinakasari tayo iti cellphone, madam. Daga pa ila tita. Pagdawan na ko na. Ay, uwan, madam. Oh. Anya ka, no? Apay, kaluksaw na ni Mayor Solomon. Uwan kayam. Saan na si Mangput dadawal? Napanandang-tangak pa iso. Apay nawan da payla ang kinikulas aging gaita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adaw ti mangdaydayaw iti gapuanam anak. Ang naimbag no awan agsaksakit tinakam na kan ka wano dakas nga apal.
Sana maikatay tatang. Kadwa na pa'y tipin na dakas. Kan agpipin na tayo dapay. Wen tatang. Ada dagiti lugar ako na hotspot no tiyempo ti elections. At dapay dagiti agkakabagyan, agkakabsat ken agkakasinsain nga agpin na tayo no kasta at tiyempo ti eleksyon. Dito'y ili tayo tatang. Awan ka diti kasta mapaspasamak iti napalabas. Awan ti napuutak ang amno ginatang iti butaws isaw. Awan sa matan ka dagiti napalabas tatang. At dagiti na ipadpadamak. Sino mo't dagiti concern tatang? Dagiti maatak kunak kuma. Da Mayor Sulumaon. Anya? Ang jaklaan mo ita Sa bagay, iti laang siguro na nga to a posisyon. Tatibinag ti sanggunyan bayan. Kasla, awan mo din, ta majority manipod kada kami. Idinto ta, dwalaang tinakarwar iti beneg ti administrasyon. Huwagkat nga ta. Siyak laang ti pangibasarak tatang. Sa anak mo na naggatang, nakarwarak mat. Marik natin na impuswan a panagsirbay ti anak kaw. Maasya nagpaikit din kan ko ana. Danda ni awaan ang inanana ita. Kas iti dayjay. Nagsapadaman anapan ken dito iti munisipyo. Adda kano nasken a pagsaritaan da ken Councilor Kamba. Maipapan iti napasamak arangat dagiti pulays ken maatap nga smuggler. Ay, malakip ko tinanggag ko adamag. Wano taltalantanan ti may sa radio announcer. Iti nalatak a radio station dito'y probinsya may. Adda kano dito'y probinsya, wano iti paikit di ili a San Mariano, di maatap a drug queen, kain smuggling queen. Ay, no adda dito'y San Mariano, may salang ti amaw, a sobrat baknang na. Nilaan Doña Candida. Sa dino ti papanagyon hasta da karubwat ka. Napartek ka man ni Rabia. Awan maramidak, mami. Ken ado ti pakariribukak. Anya ko ma. Imbes nga si kasunti negosyo tayo. Ada in charge nguno katalag tayo ijay, mami. Ken anya ko mapailat sa pulen nyo iti kinabaknang tayo. Anya? Saan tayo ang maibos daytan, mami? Nang runa kada kayo. Anya ti kayat masawan? Awan sir-sir beti ado unay a kinabaknang. No addamat madi a pakasarsaritaam to. Saan ka di, mami? Nasaysayat mo't lang ti matay anadalos ti kararwang. Anya na kitang nibagbagam kanyak. Siyak ka di ti pangiturturungam kada kita. Adda kada kayo, no anya ti pagawatan nyo. Ken apay kasta kayo, mami? Oh, Adda ka di saan anasayaat ngar aramidan nyo? apapam ka di nga damadi nga aramida kakasda. Awan imbagbaga kakasta, mami. Da kayo lang ti makaamu iti dayta. Ket no bilang adda, isardeng nyo kuman. Oh, mabuisitak talaga to niya. Matam, tapon suyo. High blood yaw. Sino ti sana makaluksaw kat? Di pala nagkulpa ti luksaw ko ni Mayor Solomon. May nayon pa ni Jonas. Madam? Magkatap sakit din ni Jonas nga dama di nga aramidag. Anya nga tatimbag pagkani dawal kan kwa na. Anya ko mamadam? Ayawan! Agure ka. Apay nga tangawan pa'y dadawal. Saan damat asin mangkot idirabi, madam? Nangibaunay nyo kidi kadakwada Ayawan!
Awat kay Jayan Tunyang, sige. Makamuka pa lang dito balay. Adanas ka, napapanak. Hello, Counselor. Good morning. Mr. Mercado. Anya ka dito may pay ko, ha? Ada ko malang ibagak. No sana ka makasingha. Saan mo? Awan mo ti appointment ko ang... Madam Sheila, mangisagana ka man iti merienda? Juice, wino, kape? Anya ti kayat mo, Mr. Mercado? Juice, wino, kape? It's okay. Saan kayo nga agtak-tak pa? No. Sige. Sheila, oray kape laangan kan timot kanya. Okay, wait a minute. Thank you. Anya ka diti ko nam nga ibagam, Mr. Mercado? Mabalin ka di nga awisan ka para iti dinner. Ano niya? Di na ko mapaayan. Adalaan kaya't ko kumaapagsaritaan ta. Nagkumkumpo sa lang. Sa ko lang. Kantaan. Ati sige ka nun, malinsan. Kahit mo asawan, makikuyog ka ken ko na insan? Pagustwak insan. Ngam ito yan, timauti. Sige. Mas tawag mat. Saan nakaasar doon na? Ngam iti da ito yagun daway. Kaya't naman wano saan. Masapol nga agsar dengan amang riribok kanya. Namin ano matun nga imbagam ken kwa na dayta. Ngam, saan lata amamingga? Ay, kasi tinakunakinsan. Maudin da ito eh. Saan kuntun apagustuan? Ay, sapay la ko ma. Apay, saan da nga tang nagkinaawatan ken munit? Saan siguro insan? Nang ron kat nakapilan ti divorce da. Day talaan Agbabawin tuman ni Jonas. Narigatan ama pasamak pa ti panagsinubyan. Insan, dumakdakkel ti parikot maipapan iti maiparit at droga dito San Mariano. Well nga din san. Doa nagsasaruno akaso ti pamapatay kan panagramas. Wen insan, maatap kano ang napapatay kan naramas dagiti biktima. Sigun iti damag, posible adrag adit ti akin gapwanan kadagijay. Nupay nagduma dagiti suspect. Masapul ana inget ti pan nakaipatumpal ti linteg. Maipapan iti prohibited drugs. Kumaa, ang depende. Nanyamat ti addang dagiti autoridad, nang na iti ahensya direkta akin akam iti dayta. Weninsan, adamot division sa ti pulisya. Tunggal munisipyo dayta ti talaga trabaho da. Mabalin siguro amakin naman ka iti hepe ti pulisya insan. Kastamot din iti Committee on Drugs iti Konseho. Saan laang nga maipapan iti maiparit at droga ita ti parikot, friend? Anya pa'y? Ti kaadda dagiti smuggler at taga San Mariano. May basar ka di daytay, tinaypadamag pa nakapapatay dagiti nag-checkpoint apan nakabagi ti linteg. Wen, makapaalarmasan ka di. Wen nga rod, kasaritak to ni Papa. Kinapod na. Adda, naibaga kanya may papaniti siya bukuin kasi smuggling queen. Masapol nga balin tayo vigilant kadagito yung mapaspasama kita. Mangdadaol iti reputasyon ti Ili as San Mariano. Imbes nga adda dagiti maawis tayo nga umay ag negosyo. Agsanudan no mariribok ti Ili tayo. Ay, pudno dayta, friend. Iso, mangisingasingak ita iti emergency meeting ti konseho. Kat mapaayaban ni Hepe. Tayo sutiag palawag ka na gito eh. Saan ka di nga iti boundary ti Santo Domingo kan San Mariano? Tinakapasamakan da ita? Wen, kalpasan ti meeting mi iti konseho. Mangaramid kami iti resolution. Amang daw iti joint council meeting ti dua nga ili. Tapno agtimpuyog kami amang kita iti solusyon da ito yung problema. Oh! Dayaw ka talaga ti kinasariwawag ti panagpampanunot mo, Eloisa. Deserve mo talaga ti agbalin ang mayor ti San Mariano.
Ngamin, pasi kapag sayatan ti ili kang dagiti umili ti pampanunutem. Saan kayo pa'y larom-romwar dito bodega? Kan saan na maaramat dagiti lugan nga inaramat yo, Dawel. Well, madam. Makisinarak ta kini Mr. Ong, tabayadak dagiti kargamento. Well, madam. Agsara kami matiti Kabarbaroa Seafoods Restaurant iti Kabisera, uno Capital City. Kano, madam? Inton rabi, Sige, madam. ganda kayo. Saan kayo nagdanag? May kan kayo ti bonus, kas inkarik. Nawanda ka sa mapasamak iti kargamento. Nangagyo, kakadwa. Isungag talinid kayo pa ilang diti budiga. Wen! Sang-sangpet mau, ngem agrub-rubat ka man betan, kalpasan ti panag-shower mau. Adangamin kasi narak ko ataw, tatang. Mangrabi kami itirwar. Ay, kasta ka day. Maipapan ka di madan iti trabaho mo, no? Kinakonsihal mau. Saan, tatang? Personal da ito eh. Kasta ka day. Wen, tatang. Ay, baga kada kayo ti pudnutan. Kasi narak ko ni Jonas. Anya? Ay, kunak man Saan daw. kayo kumangag panunot iti sa bali? Wen, no? Saan yung ipapana makisinubyanak kan ka na, tatang? Saan? Anak. Kaya't ko kasarita iti maudin na kundaway. Kidawat. Adinak ko man riribukan pa'y. Tauray anyat aramidan na. Sana ko na makisinubyan pa'y kan kwa na. Kasta ka day. Wen, tatang. Isarah kong tipusok para kan kwa na. No pa'y silulukat para iti sa bali nga ayat. Sang-sangpet yung pailaang. Agrub-rubwat ka man matang. Kansos, una yan, nagtaor ka iti day taas suot mo, senyorita. Kasta ka dito niyang. Andan sakit, di ka date mo Talagang adda. Kat agyaman nak. Tapinatgan na ti awis ko. Sino? Ay, ni Kadimunek? Saan? Ni Eloisa. Ha? Ay na, wow! Nagmayatan! Ang sana ka sigurado. Noan niya ti mapasamak ide da ito'y apa nagkita mi. Ngam noan niya man. Naragsa kaklatan. Tapinatgan na ti awis ko, tonyang. Ibilang ko nga espesyal akan ito da ito'y, Eloisa. Counselor Eloisa. Eloisa Latan. Tawan tayo iti opisina. Okay. Saan ko nga mo? No ibilang mo pa'y laang espesyal akan ito. Numanggag mo ti bagak. Ha? Pinatgak ti hawis mo. For the last time, Mr. Mercado. Anya? Maudi maten apa nagpakaasi. Ken panagkidaw ko ken ka iti pabor. Ken sapay na kuma. Tapat gana. No? Pudno na patagak ken ka. Wen. Saan ang nagbalo ti panangipatag ko? Wen no. Panagayat ko ken ka, Eloisa. Ngem. Agpatingga ko malaangan dito ti amin. Ibawing mo laangan iti sa bali day tapa na kaya. Sorry. Ngam awan panggap kun ang makisinubyan pa'y ken ka, Jonas. Awan pa'y mat ni Mr. Ong, madam. Wan. Iso dito ka pa'y laang, Dawel. Wala, madam. Kat... Oh, Madam, pwede nakiktot ka. Anyat nakita mo, ha? kumita kayo tila misyan iti suli.
Kan ada nakasendya kandila. Apay. Da Jonas kan Eloisa. Wan madam. Anya ti kaya tasawa day ta. Candlelight date madam. Madam, adan da Mr. Ong. Sorry, Jonas. Nupay kas na. Agbalinta ko mga agayam na ta. Wan Eloisa. Anya ti nakakigtutang. Jonas, umita ka itilamisaan nga adda itiday siya panta. Sino ti... Damami kan adda kadwa na. Sigurado ka mais at Chinese ti kasang sangod akin tawel. Anya ti kaya tasawon ti. Adda attache case itilamisaan. Saan ka ngagpadlaw Eloisa? Kan alak ida iti picture. Anya? Mabait lang. Ngamsan ko nga ipadlaw nga alaak ida iti picture. Apay pay laing. Anya ti plano? Awan. Okay. Adday ta. Damagag to ni Mami. No asino ti kinasinarak na. Anya Jonas. Ada ka di pa pagsaritaan ta? Panag ko na kat awanan rumba nga pagsaritaan ta. Kat patgam ko ma, tikin daw ko ken ka. Eloisa. Mapatgam ka di. Maaramid mo ka di, tikid daw ko, Jonas. Ikarigatag. Nupay, nasakit para kanyak, Eloisa. Sorry. Damamim. Pimanaw ti Chinese. Saan tapay mo ta pimanaw? Kat saan ko nga amunoan niya ti pampanunutan nito niya kandida. Iti da ito'y apanagkita ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ba yapimanaw da Eloisa, madam? Bayam lang, ida. Saan tayo ka di pa pumanaw? Pumanaw tad. Kiti sa bali lang na lugar, ti pa kasi narakan ta iti buyer. Awan, madam. Baglakit din tayo iti enda. Anyat pa nagkunayo, madam. Nagkinawatan man katanda kiti dua. Adda to altaw, amapanak ti opisina day tanga Eloisa. Anya? Wad, sana mabalinag sinubyan da ka ni Jonas. Ada ka di pa'y maramidan nyo, madam. Anya katawanan, o sarati kwarta no kasapulan. Anya? Siguro, muray milyon titid ko itag ni Luisa. Saan nan ngawatan, madam? Saan na kwarta ti itid ko? Anya nga ron, madam? Bala. Anya? Sakbay day ta. Patulodak iti lungon kan corona. Awan ilimod ko ken ka. Monique, friend. Anya ka di ta? Sangsangpit ko. Nagsinarak kami ni ex mo, Saan pa'y gayam nga ex, Tawan pa'y result ti divorce you. Ni Jonas? When, pinatgak ti awis na nga ag-dinner kami. Baliktad siguro tinamnamaan na. Namnamaan na nga? Nga, umanugot ta. Takayat kun ti makisinublian ken ko na. Nagpapakasyak ken ko na. Kinid daw ko asardangan nakkuman ariribukan. Tawanan ti panggap ko ang makisinublian ken ko na. Oh, kasta timbagam? Anya ti kunana? Ikarigatan na kanong aramidan timbagak. Anyan? Imbagak pa'y nga. Ibawing nalaangan iti matang na iti sabali. Langgong namin ni Jonas. Friend, sapay la kuma. Ta sumardengin amang ring kanya. Naku ma, ikaw iti sabali
bali akong tawa ay? Saan, friend? Saan ko nga igasang-gasat tibiyag ko? Siguro, no awan dumting nga sa bali nga ayat kanyak. Agbiagak mat nga ta? Nga oray awan lalaki tibiyag ko. Oh, come on, friend. Anyan na ito. When friend, basta ita, nakafocus ti matang kong iti panagserbik iti ilik kas konsehal. Oh, sige. Nukastati ko na, friend. Ngam ko ma. Saan mo isarata pusong para kisabali nga ayat? When, silulukat-latan, friend. Ang, saan na para ka ni Jonas? Sige mo ni friend. Baliwan tanto ti agsarita intong bigat, ha? Good night. Okay. Sige, friend. Good night, too. Saan ati pa nagkita mi ka ni Jonas? Tiyata iti panunod ko. Ti pa nakakita mi kadadton niya kandida iti restaurant. Anya nga tati masaunay ta. Ay magmada, nagsao kayo kang Jonas. Wen tatang. Saan ko maharumba nga makisinara kakpay kan kwa na. Kaya't ko kasarita na sayaat. Iti maudi akong taway. Nasaya at no kasta anak. Katsapay la ko ma. Tasana sa bali ti atapan ni Donya Candida. Iti dayjay apan nakakita na kada kami kan Jonas. Ay, anya ko ma. Hawan mo't kit diya. Awanan bibiyang ko tatang. Padaanam ti mabalin nga aramido ni Donya Candida anak. Tatang, saan ko mga agbidot nga agiwayat iti dakas? Ta saan ko nga atrasan ni Donya Candida? Atuyin ti kapen, senyorita. Agyaman akton yan. Talaga kabisadom ti timpla magusto ka. Ngun Ni mami, saan pa yari mo rin ti silid na? Wano, saan ka di pa yan nakariing? Saan pa'y mataray mo, senyorita? Dangamin kahit ko pagsaritaan mi. Kasta ka di? Akit ni Dawal? Nagkapuy tayan dito'y nagkape. Kunana ngagkarwas. Sige, mapanak iti ayan na. At dala ang damaga. Akita na ni Donya Candida ang nagkuyog da inisan kan Jonas, Uncle. Amang ano pananutin da di abakat. Ang nagkinaawatan damanan. Ay, saan ko nga amaw. Hanggang sigurado da ita. Hanggang patsak akasta ti panunutin da. Anya lakit din nagpaiso ti tawan niya. Awan mo't dakas nga aramidin ni Insan Eloisa. Ay, saan kumad ang maawatan baraw? Hanggang may salaan ti amok arasawn. Gapot kinakurapay may. Basol nga rin din Insan Eloisa no nakurapay. Kat isot inayat ni Jonas, salaman. Daytat saan ko nga mo Ang amangkel, impet kang kanon ni Insan Eloisa kan Jonas. Adinan kayat ang makisinubyan kan kwa na. Kan impakpakaasin na. Di na nariribukan pa'y. Tungpalin nga tamat ni Jonas dayta paraw. Dayta tijak mo, Uncle. Kasta unay ka no aliday ti rupa na. Hindi agsina dagan insan. Saan ko nakita ta nagurayak lang iti kotse. Ay, mas daawak At damag ni Monek nga anak ti Mayor. Nga adda amay kari kumakan kwa na. Kuma? Angam nila tamat Insan Eloisa ti kayat na. Ay, anyalakit day ni ayat nga agpaisaw. Mauray lang ti final result ti divorce da Jonas kan Monik, Uncle. Ay, kasta ka day. Kan maysa? Saan mo ta nakayat ni Monik ti makisinubyan kan Jonas? Hosto ka nun ti panagsakripisyo na. Ay, wan ba? Saan ba? May maysa ti lalaki. Kat ang mga no adapay kit din nalimad apan naggusto na kan ka. Anya? Uncle, adayo ang mapasamak dayta.
Wen, nadeket wano nasingad kami ni Monique. Angam, kas may sala nga gayam ti amo kagapuna. Kay, sika, ada pa naggustom ken kwa na. Aklo na kangkel. Agrok babak. Angam oray pa'y makarit na akto iti ayat kan kwa na. Kopi ko paklaangan dati arik na. Anya? Italiman ko langan iti kaunggak. Taamok. Sa anak ama ikarit kan Monique. So, kasanaw no adan tumot kas taarik na na. Anya? Day daw iti laglagi pa baraw. Uray na ata akayo. Wano dayo per iti danong. No kanayon amadadang iti apaw. Sumgad. Anya? Ken iti tayak ni ayat. Awan na kurapay. Wano baknan. Nang runa no puso ti agpitik para iti tunggal maysa. Nabagas dagiti imbaga niyang kalipe kanyak. Angam, nari ka ta mapasamak day jay. Kan awan turod kong hagpod no ken Monique. Nga uray adan tuman bilang maritnak ken kuana. Jak kaya ta mapayak. Wen no masugat ti pusok kapukan ayat. Akas kan insan Eloisa. Pulos nga awan maipagpanakkel ko kan Monique. Nangruna ta mayor ti amana. Sabagay, podno ti kunan niyang kalipe. Awan imposible no ayat ti agtignay. Bilibak kan ang kalipe. Kan uban matkit di. Kaskunadang harod. Love can move mountain. Nagadi ba kang kanyak, Jonas? Adala ang damagat dawal. Ano na yay? Akan, congrats, Jonas. Apa kablawan nak? Nagkinawatan kayo man gaya man kan si Lord Eloisa. Pagkunaan matitikasta. Nagromantik pa itidikyo. Dinner with candlelight. No kasta ti pamatim dawal. Nagbidot ka. Anya? Impatang na. Adinan kayat pa iti makisinubyan kanya. Ket kinid daw na. Asar dengak kuman arang-rangan. Ket, nakapay kamatan. Sarte nga mon. Saan ko ang masungbatan dayta? Ngam, agtali na iti kaunggag. Iti puso ni Eloisa. Saan ko ang maibaga? Numalipata ko no saan. Okay, iswa. Wen gayam. Adaman damagat kan kadawal. Anya na tangamin. Sino jay dimtang akadwayo iti restaurant iti rabi? Ni Mr. Ong. Mr. Ong? Wan, nyamsan mo nga ulit-ulitan ngay balikas. Tapilido na. Kasosyo ni Madam iti negosyo. Saan mo ka rin nga mo? Saan? No pa'y ado dagiti gagayam ni Mami a Filipino-Chinese. Sa bali ka rin iti pangipapanami tinadjay. Saan mat? Ang damo ngamin amakitak. Awan rumba nga pagdana kami tinayta, Jonas. Ang anya ang negosyo tinagsugpunan da. Saan ko nga mo? Tasan ko matabibiyangan da kita. Nasaya at tamom timbagbagam. Natural, madam. Urayawan patagmi ka na kayo no mamingsan. Kinaluban kalatagan, Jonas. Nasaya at launa ay tinaramid mo. Magandad kayo, madam. Isarding yung kuman. Tamang anwag balaw kayon toket na ladawan di amin. Isursuro na ka di. Saan? Patigmaan lang na di, madam. Saan nyo ama ilang mangidag na nayon nagiti nasabang aramirin nyo. Dawal. Mga nudakdakkel ngem ti bagiyo, ti babawi yun to.
Sigurado ka, iha? Wan, Papa. Iti sumarunong nga elections. At kandidato to para konsyal. Agniya? Wan, Papa. Ah, Kasi ti plano. Iso ka na ti isusurot ko kani Councilor Eloisa. Tapno mamamudak dagiti tao. ala. At dakin ka no na itati kayan mo. Saan ka lapdan? Kaskata kayo, Papa. Kaya't kumatag-serbi ka dagiti kailian tayo dito San Mariano. Malagaron. Rogyamon dagpakam mo ka nagiti umili. Dakkal tinamnama ka mga bakaktungat na mamandangan aklak ti Mayor, Papa. Dakkal na ita, apo unat. Wow! Napintas la unay day ta plano, Monique. Suruin ka. Kat amangan no number 1 kan tupay. Ngata? Wen, dakalabanag ti kanayon mo nga isusurot kan insan. Kat ibagbaga na asi kati anak ni Mayor. Gusto ka, Lito? Masigurado. Nasaya at launay noon katikat kayo kan insan Eloisa. Tanay, last term ni Papa. Siyak mo ti sumuplat kan ko na. Ang madamag ko man, anya talaga ti rason wano nang diron kan ka. Asumrak iti politika. Dua ti kang runaan dito. Umuna, kayat ko amayaw awan tinapalabas. Suno, kayat ko tinananay apan ang lipat. Talaga lang ha? May katwa, kas ka ni Eloisa. Kaya't kumatag sirbi kada kiti kailan tayo. Nagpinta sa panggap. May mayat kumapay. No Mayor ton ni Insan Eloisa. Kat si katibi si Mayor. Ay, sa bagay. Dila mamin adaw gaaglabas ti aldaw, baraw. Wala nga ro dangkel. Saan tayo anapupuutan ti aldaw? Eleksyon tumanan. Ay, wen nga raw, agasum day ta. Kat dakkel abentahe da Insan Eloisa kan Monique no agkatikat da. Wen, anong talaga nga ta nga alaan dan ni Eloisa kadwada. Isuman din baga kanyak ni Monique, Uncle. Ay, sa bagay. Dakal ti impluensya ni Monique ken Mayor Solomon. Ay, husto ka, Uncle. Ngamin kat patpat gan launay ni Mayor Solomon ti anak na. Ibaga manjag pa iso Jonas. May papanitian niya, Mami. Nagsinubyan kayo kadin kan Eloisa. Nagkunaan nyo iti dayta. Anya ti kaya tasawan ti panagdate yo kan Eloisa. No, ibagak asan nan akayat. Gapo kada kayo. Anya? Gapo iti inaramid yo iti. Apa naging nadayumi. Saan na kun akayat? Nasayat no kasta. Kat nila kuman Monique ti pamaisam. Kabad niya tinaramid mo? Tilang makunak, Mami. Saan nyo apilitan atel mo nagtibanag? Ajak matel mo. Anya garo dita? Agdiborsyo kay ken Monique? Kat no saan nakamat na kayat na dyan nga Eloisa? Anyat mapasamak iti biyag mo, ah. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.